gochora omutereneri obo maiga yekigambiro nainde kurusia roro injection konyanya bekirwe katika gazeti yega being a Monday mbamuleketa magana high schooler bakurigereria amakala kurwa se chisukuru ao igoro ya magana yobotumiki bwege songo no gosome gesongo learning English in senior school under CBE system ndio magana English literature na mulekerega uchambuzi wechiseti bukwa ina mbalimbali revision materials njirega Kiswahili set 5 paper 3 Mintumbo gerega kula isukuru my brother dudu sasa what again because auctioneers they are being a Monday nabuba begete ga igachipeji goetani sano na isato chibintu bikoba auction igense tebuya correct asepeche katatu ni watu robot ngono homo kwa mwezi ya Kenya Moroke Professor Abraham Kithure Kindiki atebiringa ereta likogoswa na liogirie kama gia ODM na deputy president na yuko bale kubaki ashtuki awate banga bwanegera ko kiane ngiri ko kiane ne kiane embura ekotebekana gutua enyinge sana chinsemo chia Kajiado kubwekana na bagaka gokole bimira byabo bya chinsemo icho at the same time bono liberal linene lya siasa liko kagere go kina ase chikura chia 2027 especially ase county ya Kajiado ekero mugabano bono Joseph Lelengu nolio mutanganerete Moroke David Ngendianye na inde bara bakagere go chikuriye kero kebo senator ase county ya Kajiado come 2027 boigo okoro igo yana ri okorosigwa kwebi kundi ibagotabangane byokolenda chikura korwa chinsemo chirichia Mombasani unalolote my brother na sidani hapa sioni sidani lakini ne korwa ense ya China yatebekanire kurusia tax kurusia chinse tax chinse 53 chorogongo rwa Afrika so nenchira ya moyo kona ko rutomuosi kuminyokanike biashara na chinse na America gati chinde chinyinge no obo bisamboga nderete comment kana sana gati ense ya Saudia na United Arab Emirates ekerobono obo muri bwa EU boganere ochokora egeikaro by the chikora cha kupe tincha korekanete both Nyamira na Kisii ndio naro chibwana amaunjeri yako rekanete almost 90% ase county ya Kisii abincha hage tusiko abincha bwana abe tusiko timu iliyonsi yarenga bisi tacha siko yani hata jete siko digam aibona na rama unchuri ndongere ne weta bali ba ngotero karage kanyake maunchuri lakini ojere bo ndugato bajado bareza ina rakuru kwa maunchuri by the way rakuru kwa maunchuri so Joseph Abincha na tusiko no mulikyo omonene bwe kiama bali mukupete county ya Kisii ngarali bagali ali kuirwa na somebody Kinyanjui na monje lianda mange nimbo atumugano yesa mangana maye nanyo iguna inde cha tusubiri tuone bwana dondo atuingie kwa dondo lakini nataka ni fiche tu mji alafu nikupatie hadithi fulani mugano hoyo lakini ni kitu ilifanyika ni kitu ilifanyika ndio okay. Ni kitu ilifanyika omungwano yo omo saibwe miaka yigatua nalenge chinsemo chesiko kalisa mujisiko ngona kuumira na balenge yani ngona ko chat balenga so mutandao no munyaroko yomo finally igaikira bona se batagete go chikuumirana mungwano nabwo adachibesa sana ari kumulinda sana musubati yande ika happen kwamba baiguana nile kabisa mbake birengerere byo kunyoma na byakire bone gaikirenga ki umumroyo atagitego kigo travel go cha Kenya airuruke go cha Kenya then bacha kumira no munyarukoyo kwa bahati mbaya umunyarukoyo galenge HIV positive mungwano no mu Kenya no mu Kenya munyaruka gale HIV positive aenda amanyetebo okay mungwano atavuga ati ujumbe hiyo wana toro chinkumira na bali nekero bakumira na munyaruko yogo yalenga achikumuya lakini wali airport goro airport lakini bonda chiti kumuya gabidi amuganyase ale kumuganyira amotebinga gagi muberone tuli muya tigango ganyira ayenchuo linga munyanga nyangu wake na boda betingi kawo munyaruko yoga ake sabunga
mungwano uyo ugocha the first thing agokora guikatake tobe tested tujue hali yani kolengana na common sense yaye conscience yaye kama tebingo mungwano uri ugocha guikatake torengwe ngakinda hakore kakiti sirio mungwano ye kiagara no mungwano bwate nibo naende ndidio bale kagonsira naenda I don't want to lose this man amwanjete am I the being HIV positive doesn't meaning of no mwali bugima ono mungwano uli agacha bakaumira no muswati ulia lakini muswati ulia konyuligirie ke orosirie deal gete no munyegitari ngai ni case gakiko mungwano yarata getu njira nero rankonye tamanya my status muswati yakebereri munyagitari akamate tutatafuta mbinu leta ngapi leta 30,000 leta 30,000 muswati uliaka ebe akamate chibe sanchiri problem kamubwato kireli busarasini na ande indidi gape ninga baachire bachiko ba tested ya salia bwana Italia gakobo chebwa yabuna agete umungwano liaka ba convinced nga muswati ulimbu yale no musacho lirende rembu yale nge kawaida rembu yale nge tata bona bakoli muswati ulia enkole kuna kumwaka lakini rende akatwara bole munga bono gando che naeta lakini tata munyagitari ulia ebirengere bikamusumbua sana nichibesiria ile 30,000 lilipono bagukura bakulire bende mayete kumwakore cross munyagitari nkogenda mule munyagitari uli umayete bwana akachikolengereria akarangiria mungore kabaka mayete na akuligirira my brother ndo chenga naye bono na rocha asikite kara inju wangu just a second kindly just a second no is like nakujua no ndo chenga ni nkoroche boli kara ira nangu just a second kindly ndo chenga Ujono muswati uli bana tajiti go piki bwango akarengere ngande ba manyana ara si muswati tajiti kuira na bono is like 2 meters na bata igugenda gokono mungwano rio kuirana munyagitaro ria kamatevia kakendo go yane enkoro yane yangire enkoro yane yangire ngegento ndakore ngeko ngamoremba ze miaka yane yonsi musubati uyo igale HIV positive so in case of anything okay ne information nako egentora yekorera timanyiti lakini na harako ile ujumbe egentante beti nante beti tokorega naiga chibesa ngete each no she give me 30,000 each chibesa each tinji tageti onda edengo chie umurori ugostoka ngakai umaye taka sinyuko yana enkole kumwaka ngakai kieke chibese chako ngani chiakirene na ende como te bino wana daktari bako nga chibese icho inche bono na comment asoko ba ese ko ba sinsia bono ko gotebekene unyorenga talige kono muntu ko HIV positive na bago barakini nigote mire tinga no bo hali bugima ikiagara management nero na utaishi tu maisha mazuri na marefu wanaishi naye maisha yanaendelea miaka mingi miaka na mikaka abantu bamenyete bya kabisa management ikiagara abantu ngonyora bale bini accidentally batamanyiti echinjira nyingi it doesn't meaning abantu kuikaba babo muntu mayakonyora uburwaire no we have many ways ungwano li bwana akasinyubona chibesi cyo yakonga ngikokara munyere akamatenjete tionga besa inche ndaite nkoye chikere emission na chiere tu naye korete nga yikiranira kini na hadi naye sanzo irekera nagotebiri ujumbe iyo bono chibesi chi naye nkoa kurata kujitumeke gose naye urarorenge kyokora bono ikina kintu ndaito sibora soko na chibesi chi nakorera mamocho lakini naye ndo ngabirani na anda gagyoenera ni chibese icho mungwana gatwara bukurekano andi ukuriye gukabake ngaende ni chibese gusakore naki daktari akamutebi no bro the best thing you can do aye onkonye genda ni chibese ichi
akamwashiri ko ngachi besa dia ko ngayende neji mungono lya kachibwata chibesiria ngiri busarasini chibeka muka kanda akanyira ali busi Italia kairana kigima agasieka kliniki yakagenda sachite kuchia karasieka ake karagenda busingi okolengera likia beto ntebyo mugano onekero bagenda busia umumururi akairana lakini umusubati ulia akamupima umanyete facial expressions nchibwatara bochikweresa a lot body language okuchikulikira lyatebanga no ngaki darling ngaki wache nki kiaba no akikuwairuraiga no robot ndo nanyore kuruka rutale nguru yera kinene timbwate mochana na rata jitiko moro kimiri odire nanyore kuruka lakini nende amangana ye mechi maburu na bere bakaenda umubogani oyomo kera bagenda umubogani oyomo maite mungu lya kagure ndagira ni kibese kiri aye tubona akamwe gajisanzura aka make sure bakolire baragire ndagira yonse ndagukitiringa kikaira ni 30,000 kikaira chiara bakachiko mungu lya kaligire liensa otherwise konya chia muitire konya chia mukuri tabati gato chiri bachiria ngono lya kachikuligire liensa akanyajiza chia chire bune chia minyokira akamotebya igontagete asengenche emergency abakarani na akirwe simi kwara na nairuraro nekene mbiya gwansoma ngento kiaba katinda tikora kokete ngento kia yetigangiko ndakiene kikwa kiagerana atagete tochinayo lakini asengencho ntara manye situation runere bono tiganda iko ngo wakirande simi tobaye tiningo anjete nekene nerebo aya basi ndaka uganye simu yana ndakupigia simu akupigia simu ngono lya kagenda akaika kaso tata akaika funaika yakaraso nyumba mwaya akanyigora muntu tanya kwa swasayo akagenda bedroom yaye ime akabeka marusa agasabu monguru ekera kura kalike SMS enyenge sana takwa magana mange ujazo musubati yoli I'm sorry, our relationship has been terminated. It can't continue. It cannot continue anymore. Tamo edino ni sababu manya kukuwa na bakalero hakumpatia sababu na kia aliko cha kobabu ya musubati oyamanye sababu na inda amanye ingegento kilia akolete ngia chitike kamanyekana finally atajijulia mwenyewe. Lazima atajua. Atajuaje? Lazima atajua. Munyagita aliyojere. Nki alikora ncherebe seri tangani. Atenkeje tole. Okay, nki rero boro yaje gachinchi akaira ni yabeseria. Hata maraika tatumiri. Oto maraika tumiri. So amen, munyagita aliyo ntumi yacha ko make license mono. Ali cha kukana nga kinje ama professional ga kigendo liye nyagita aliye ngaye gokonya lakini nje mno wonsa batingo nyara gokonya to that level. And I mean the act of receiving chibese chio proves nga indeed na lenge willing o konye crime gokolekana lakini yakero the deed iri aba maybe na mind ga change. Kiageroroje. Okay. Bwana. This is a complicated thing. Nsa mapunte benga koko lega asia segete just serve abantu diligently. Wane ndo kende kukolerania. Isiro mugano iyo. Mungu hanonde. Leremba kachite kuba tested. Wane kero bagenda. Baramo. Turujibona bayigwana no munyagita nate ko bapima tange byara. Gopima baro munyaroko oli akabeke simyo goto. Tage tisimi lakini abeke tisimi goto ko nakolia mangana ayata iyo. Mungu ano lyoko motegete na bimiro kama chibu ana ya nyimbuga ngo tuwale ngo kenda handi. Mulege jara. Kami nto ngakinje nabutira ndo ichize cyabeire bobe.
mungwaro lyo mata kamwa akarasoka kuchisiko kerasoka naenda akanyorora nie simi akarate ngatiganda agenda nguira no ningiche monyore iria asoka munyagitari kumiro musani oyo lingi ekerasoka omwezi kolia kama na agasiboka kati munyagitari actually I'm positive problem ena yenyorete mwaka fulani hivi na hivi lakini mpimo proof mungwano lia taracha daktari akanyora na birebo daktari agaswai rumu ya imi akalike SMS nyingi akathe mungwano liminyoka nyumba ubeke byanse orale akagenda if you love yourself. Yes. Ekonye. Untonaro nsegeti agatebanga. Onye gwikira bu akora endo igoro ya bwikoma jene. Ara abashua of himself fast. Agiri agora basaja baje to kore yitegi. Gaseka sana baby. Igora basaja baje to kore yitegi. Oba to gutakanga kwara agenda iwe. Basaja boka. Ara bukora baje to kora bono. Kiera bradi nda bono. Kara goli fawe karola ya weka litagari. Umuya kumanya. Karo mtarendo babere mwezi. Lakini but again, if you know your status, why hide it? Because as to ikere bono, mbuyo tebe situation yao. Just tebe your status. Aboko konyu buya because we have abantu bara ambassadors yaba yabono. Bakugiria abantu bande train people na bakorera counseling n'abantu batwara kwasemera bamenye ubugimubi. Equally naenda tete y'abantu ngasika nseteli buya. Yakubo mungara ngari carelessly. Liete liwa zubigiro badeli kuguzana. Umuntu manyo muntu status ya enire. Ndio. It won't cost you a lot, but it will cost you a life. Because indeed, the reason as to why abantu bakumanya status, it means amaroire naro. Exactly. So people should be very careful. Yes. Huo ndio ukweli wa mambo. Lakini aseba asonde bwensi kero gendo nyo kurwarete twara kosemelia. Kweli. Kero ikire kurwara twara kosemelia na ende bona ancherana. You know, the most important thing no wancherana na ende genda na maliyo kuno munyagitari yako kote na utaishi siku nyingi. Yeah. Igenteke ne watebe kene no accept to wanchera no kunga bora na bere. Kubali ishatendeka. Yeah. Ukisha kubali basi ntonda ndebe tinje binde binde nyakumanya. Nayo kuchibosi. Right. Kwa nzuri sana hii. Tumalize mafunzo kubwa. Mafunzo haya. Tutukole nyole gazeti yao ya Taifa Leo we mwenyewe yo mwanayanda mange asinchira yo wikira. Gazeti ya The Daily Nation ni bwata mango mwanche mwategeli nyenyore Crazy Monday we manyamange. Aserito Coriarero. Wewe ni member wa kikundi ama self-help group kwa community yako? Betika Foundation wanatambua bidii yenu. Iwe ni chama ya kulima, biashara ndogo, table banking, kaosh au project yoyote ya jamii. Kupitia Betika Foundation tunataka kusupport kikundi chenu na kuwapa motisha kuendelea kuinua jamii. Pata working gear kama overalls, aprons, reflector jackets na vingine, vyote vikiwa branded na jina la kikundi chenu. Pia mtawekwa kwenye mpango wa kupata support zaidi kadri mnavyoendelea kukua. Kama unaamini kikundi chenyu kiko tayari kwenda next level, tuma SMS kwenye 25555 na jina rasmi la group, idadi ya members, county, jina kamili na namba ya mtu wa mawasiliano. Tutareview applications zote na vikundi vyenye commitment, focus na potential vitachaguliwa kupata support. Tuma details zenu leo, uinue jamii yako na Betika Foundation. Ine nubwato muchando oburuire bunde bwensi gose notagete gokorerwa check-up y'oburuire bunde bwensi enyagitari ya Ronya yegotoka mbarabare no mucyoke umbu igoba gukoregania ase a free medical camp iyo baratware gocyakira litukuri Jumatano litukuri Alhamisi weka litukuri Ijumaa chitariki 15 na 3 weka chitariki 20 cyo mutenyeiga okabere.
amarwaire ao nabega kurigererwa bunabono oburwaire buri bw'esukari diabetes buria bw'amanyinga awaka igoro yani high blood pressure arthritis brucella gati amarwaire ande amange abanyagitari bo batumanyibwe kerengo kigoro ng'ababe asenyagitari iyo ya ronya amarwaire onsi y'abana narigereriwe igasa abana bali barayikaro mbarigereriwe n'abanyagitari bali bo batumanyibwe kerengo kigoro asa amarwaire y'abana abasubati bali bibwatene timbakorera scanning ase ishiringi chimikianda cyoka boigo abasubati mbakorerwe free gynecare gati yo bokorera bonde obunge obuburarugwe asenyagitari iyo ya ronya Inyoranga litukone li Jumatano, Alhamisi na Ijumaa aseke ore likenya gitari iyo ya ronya egotoka mbarabale nomochi okeumbu asamange akesimi enoti isano na ibere isano na emo isano na isato isano enoti kianda 0768-350-999 Ronya Hospital Keumbu. More than medicine, we care. Kisii FM Enka Yomugusi. Mwanuza babu Tigabono njimotero nyalunya kwebo monyagetari Umuntu wajenda bato Mwanuza babu Tigabono njimotero nyalunya kwebo monyagetariya Umuntu wajenda bato Nyamungu kwana Nakinchengo tera buira bantu bakwete ntarigo tiga Mamintu tarinje mwanja Nyamungu kwana Nakinchengo tera buira bantu bakwete ntarigo tiga Mamintu tarinje mwanja Amakweli baitu Nigakuira bantu baitu barabaronge mito moigwe Twatigara no bororo Makweli baitu Nigakuira bantu baitu barabaronge mito moigwe Twatigara no bororo Yagera baitu Nenyoro yo mito chirenche na matera obuya bwaye Usobo bebwaya bwate Yagera baitu Nenyoro yo mito chirenche na matera obuya bwaye Usobo bebwaya bwate Esa niego soka Abangi bararamika bate barisi otwatire Nechisani chama kweli Esa niego soka Abandi bararamika bate barisi otwatire Nechisani chama kweli Bantu bunaba Maria batana bukwirwa na bwokonyora bagukwana mangana bunaya Abantu bunaba Maria batana bukwirwa na bwokonyora bagukwana mangana bunaya Kulindo monene Yesau ituligoro na bauchorere banyanyore Makwiri bunaya sobo Kulindo monene Yesau ituligoro na bauchorere banyanyore Makwiri bunaya sobo Nata ni mumanya yubu Amona Wycliffe Nyange na Ragira Kemera Amona Josh Chweya na Charles Michira Aso bwenge minto Unyari nkurwa nyaramba bosarage nyarambe chiro Lokese ni kyabanyolu Aso bwenge minto Unyari nkurwa nyaramba bosarage nyarambe chiro Lokese ni kyabanyolu Nyari mbatebye Nigasomete nyangoge primary ya itakagenda Musocho kadino Nyari mbateye Nigasomete nyangoge primary ya itakagenda Musocho kadino Kora musocho Nasoi kusi Nairobi ubonyage taria Wemkisi Nairobi nchemba tebye Kora musocho Nasoi kusi Nairobi ubonyage taria Wemkisi Nairobi nchemba tebye Kaiteko seyo Atumwa bono nyamira Nyage tari kogwenya banto Ensemi ya nyamira Kaiteko seyo Atumwa bono nyamira Nyage tari kogwenya banto Ensemi ya nyamira Aiga nyamira Unyari no amenyiro kogweni bono abantu abange intabare Aiga nyamira Unyari no amenyire kogweni bono abantu abange intabare Pati mbaya Unyari bona karwara gasinya kogwena gaeta Kenya Kinyage tariange chonsi Pati mbaya Unyari bona karwara gasinya kogwena gaeta Kenya Kinyage tariange chonsi Kairwa nyamira Yatemba mona Kenya tatogoto yonsa gasinya bono Kairani wagocha buoye Kairwa nyamira Yatemba mona Kenya tatogoto yonsa gasinya bono Kairani wagocha buoye Yane di nyandiri nyangate nkibabe
ya monadensi ya kaka Asanyo Mse Jackson Maseno ama David Ogega Wonjari ama Anthony Anyega mrefu Luin Keraira nanga Pamito tachanarara toro inuewe wakara mbuya Tigage no tekenyeji Keraira nanga Pamito tachanarara toro inuewe wakara mbuya Tigate masekenyeji Aige kenyeji Abaigo tacheta buena karora tiga irane boye Urwairo wangire Aige kenyeji Abaigo tacheta buena karora tiga irane boye Urwairo wangire Urwaire boye Mwanya bantu ya mwitetu nyariunya kweba bakamubunya Mubuya bwaye bwoka Urwaire boye Mwanya bantu ya mwitetu nyariunya kweba bakamubunya Mubuya bwaye bwoka Tugasiri omuntu Mulingi guchawa konya bagirango nyaramba leito Naboigo usiye ngima Tugasiri omuntu Mulingi guchawa konya bagirango nyaramba leito Naboigo usiye ngima Pole sana Choisi ke muntu nyari amona bana bao bonsi Auwo no gwatigeime Pole sana Choisi ke muntu nyari amona bana bao bonsi Auwo no gwatigeime Ngatemba sana Otemba ye kubarenda bana bao bagende shule Auwo no gwatigete Ngatemba sana Otemba ye kubarenda bana bao bagende shule Auwo nyari ratigete La meko nyari Carolino nyari amona kale sita Toronto nyari Naboigo Sicilia La meko nyari Carolino nyari amona kale sita Toronto nyari Naboigo Sicilia Kodibo nyari Sengera yumulindi baseboke asomo choyo Wonyari omonyagetari Semiunwe nyari Sengera yumulindi baseboke asomo choyo Wonyari omonyagetari Tigango tige Choisi amona mayanda yomogako chaliso nyari Omwana olengonya kweba Tigango tige Choisi amona mayanda yomogako chaliso nyari Omwana olengonya kweba Yeah Bese Isabo kobi nubia Amona roba chokuoge Pole sana sajali kwa nyote 89 Sabloni yango Sangonda Isof Sinyamira Amona Joseph Nyangesi Nyata Umwanda Wonjali Evan Sigakondo Machogu Tiga Kilindini Amona William Guto Nyikwa Kenyanya Joseph Mugwasi Omiti Muse Patricio Mpoti Mahobe Nyamusi Douglas Nyangena Amona Christopher Mumanyi Ngoera Nyanga Uchasho Makaira Elija Moruri Masoti Amona Dr. Suma Laigoni Nyamira Zakari Chomo Zoti Konge Amona Jai Mogenyo Zoti Kadogo Konge Charles Nyanga Moribo Mokirono Jose Mokwari Ova Fred Ombaki Kebati Amona Jose Mongare Chentine Yamage Amona Ronald Mokwa Ndieki Akara Ikonge Amona Hapa
where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aeroshots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisii FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisiifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. Kisii FM Digital, Enka Yomogusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography, and drone services. At Kisii FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aeroshots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisii FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisiifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. Kisii FM Digital, Enka Yomogusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography, and drone. Totirimboke tosoe keumbu turuo togende daraja mbili togende jogo togende chisemo cy'umugonchoro togende kemera tunyagukeri tusuke bose toete konate togende mbaga Kebirigo town tusababishe toirane toike konate toake kona on our right tosoe Nyamira town imenya Nyamira town umwancho motegereri no turakora mangana makongo sana ebyegu biro nebinge jamani watu wakerokai mchitokeze sana watu wakeroka litukolia Alhamisi jamani tarehe 19 watu wa Keumbu muamke asubuhi abantu badaraja mbili soko kubwa jamani jogo umugonchoro Kemera Kebirigo Nyamira town itakuwa bomba tena sana itakuwa kubwa itakuwa kubwa sana na itakuwa ni pata shika moja nguo kuchanika kutachimbika so mwacho motagalia soki bano litukelio ndena yana lyo oranyorekegwa enekina nugulete account yawe ya KCB Gold Savings Account ikegara buno bokonyoranga igore ya kabisa ajide kemero ngene naisa to chinsa libere chibono mambia chinsa ni chirongorwa Afrika na bonta tenko inyori one more time umanyete naberengo kumanya igoro yenyomba one bedroom kabisa enyomba ekorokwa one bedroom ase draw gokoru kabisa sama amerania korokunga revision na KCB Gold Savings Account ase draw egokorwa
edura kwa kurumwa chumo tegereri umuntu ngo buhare enyumba 1 bedroom kabisa ngaini ali 3 city memo cho Nairobi kwa ni Curtis of Unity Homes bona iga Unity Homes Properties manyete chinyombe chibakwaga chambali na kwaena ni ya 1 bedroom wa draw mwacho motegereri banda ito komanyinga naende bona na bokonya liba lioko ba join a team yankongwe goja kugenda kuna gukora survey kurigirira chinyombe chinga gichire naye na bokonya kwegora ire nyumba by the way kegatari eyo kabakuru chinde nchirororo uranyare koba goko ewe nyumba yao kabisa kuna gwaka na taratibu ngora at an interest of 9%. Gwaka ngora like na nyumba na rogo jakira 6.2 million bono nye kuri tayari ugenda jiguchiro rabona ali 3 city imemo cyo Nairobi. What to do, it's very simple. ayetoma shiringi cha elibweyemo shiringi cha elibweyemo ucha se bill number 522522 account number 11127872216 ayemo ibere isano na isato isano na ibere ayemo isano nemo elinde muumira neken kom Nairobi alia titarike 20 muri tukuli Jumamosi mwancho motegereri mogende nayo ende 3 city alia urarora chinyombeji bono gose wajikonyore moiga nayo ramenya sayo elinde ebibogima bwao bonchoreri kabisa. All right, mambo mazuri tena zaidi kero bono togende kusuka bosingi chingabano yumu achumo tade kamera ngene na sano cha butogeri chinsani bire chebono mambia chinsani chirogongo rwa Afrika ya moja motade ko komanyumu achumo botegera linga tubasoko tukuma ige kiagera revision a KCB Gold Savings account mwachumo botegera libono iga kuranche. Make sure you open your account mapema asubuhi gwetire app ya KCB gose ogenda soro sagiro mengi ya KCB rulemba bari nasonya ko kwigore account yao kurugagwo beke kerenga kyo kabakugura obole mogose enyomba kuruga go deposit 5000 kabeko go save 2500 every month asingi chili bagaligia lyokobwa 50000 ichura tumeke ko bungesa bali kogenda Naivasha kororama ameranio a Safari Rally mwacho botegera babuye 3 kero yomo 50000 na boigo na roko bwa 50000 dilio 31 chikobe kwa sekanja ke money market fund unanipata kero chabikiro roro na bochikonya comment kana buya kabisa inere nchira ya moyo koba omuwi by the way mutinyo February. At the same time as a grand draw montongo bwale nyombe yemo 1 bedroom kabisa ali 3 city Curtis of Unity Homes naende oyo kabirengo bwale 500,000 chikowe kwa sekanja ke money market fund kwa locked for 6 months alafu kiunlock utapata zimeongezeka sana. Nachomo tegereri egento gyo kubanta komanyanga elikoso ase draw wiketo kwa kolete kieke wiketo ko mwacho motegereri asi account ya KCB Gold Savings account wa save up to 50,000 Kenyan shillings elina liole na chede tikiti yo ogoshiriki ase a draw alafu mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Mwacho motegereri fanya hala linde na yeto wasagoti kumaga kabisa na wakonyoranga kwa umeinuka igori account ya KCB Gold Savings account mapema hiyo wote machiko na marago linde onyara koba umubui. KCB for people for better koba regulated na Central Bank of Kenya. Mwacho motegeri nganchira sema bia bono kwenye ligoro ye medical camp, a free medical camp yani a free medical camp no bugweni bwabosa bogo jakuruwa uchakarari tukuli Jumatane yere ankiende asenye gitali ya Ronya Hospital Keumbu Ronya Hospital Keumbu gakinta getongi gubu yago chakarari tukuli Jumatano ankiende dalikikira abe 13 gwekali tukuli Ijumaa dalike 20 igobara toro bugweni bwabo sonye kubwato mu chandonde bwensi okogetira sengaki kero kendo mwancho motegereri obwate gekubakia onke gwete bobe kero kena bera toke no bwata arthritis na bera toke no bwata brucella na bera toke no bwata diabetes inaweza kuwa ni hypertension maroira mangonsi yali abana by the way bera toke nga umuntu kidney cia enchiribuya chimashini babwate chinge cyo kujya gupima abantu abanyagitali bakararoro kurwa chinsemo aho bari chibakuru ase chinyagitali chimbo babwato manyibwe kerengo kegoro bakuru kwa specialists no bakarumo ncho motegereri asenye gitali ya Ronya Hospital Keumbu. Yes bono bwate taliki ujagera chinsa ibere ankiende Jumatano waikira rorendo nyara ko bakogoshugulikira buya kabisa nyagitali yege utoka chimita isatu chioka chimita chimisatu kurwa somo chio Keumbu kogotirimboka gocha somo chibo songo koboko gwokobe no korenya nyagitali likirenga Ronya Hospital Keumbu igobale sha accredited na bogotumeka sha yao buya kabisa alafu mambo yanakuwa mazuri. Ninja gitali well equipped bali yoko babwate kabisa na kila kitu iko sambamba msikilizaji. Ili tukone Jumatano kwa Ijumaa
free medical camp asinye gitali kurukwa Ronya Hospital Keumbu. Genda bono nyoro bwenia wabo sana yokonyeke kabisa. Okay? Vile vile msikilizaji na bonto geteko kumanyiga igoro ya Sidiko company bwato bumanyiwe kerengo kigoro kabisa sensema elia yobolemi kabisa kera babelera seke gwanda kyobolemi ngotebi wetani miaka 53 somba bwato bumanyiwe kerengo kigoro omwenchu motegereri bwato bumanyiwe kerengo kigoro bono igonte geteko kumanyigoro yembusuro ekoro kwa Punda Milia 555 Punda Milia 555 bonera bali babiri bakoligia singa kientambe ekereye bono embura ne tatua mbura ne keapi hii bado inafanya vizuri ekoro kwa Punda Milia isano maragatatu Punda Milia isano maragatatu enerimbusulingia kabisa farayati by the way ige bakoyete bangagere drought tolerant ndege kwa mabwango sana ekora meri murakera na ndege kwa mabwango yebe minute ngabono ayokonyora liga salia obwango bwango nabo igo ncharate kwa ka familia ononya igobole ndibwe ndagira go botingete kabisa bono mocho motele simeka embuso ya Punda Milia 555 kwa se company ya Sidiko ekerengo tokera sagro vetendion sire mbarbale na sura samange kwana na Josaya Mbaka namba ya Yesu migere 0706 032109 no mwa bisakoro se company ya Sidiko at the same time naboko kwana na Zefania Oga wetera 0725 658 93 Chibono mambia Chinza jiro gongoro wa Afrika ya moja siasa nenge ndata kuchacha sana lakini nikirudi awamu ya mwisho tutafanya masungumzo zaidi meanwhile karanyole ngere ya Machoge B King Somorugi na Yenyanchete Kisii FM enka yomugusi
kababa inaenganyete balire kababa inaenganyete abange babutire gazi abange bazalire gazi sengenje bana ya kababa orugito kita ngono nenjera orugito kita ngono nenjera orugi inaenganyete orugane inaenganyete orugi inaenganyete bagera njengite abana mbangita bagera njengite abana mbangita bana banega kimongita bana banega kimongita ebisini njenyekorwa ebisini njenyekorwa ngono nenjera ega kimongita ngono nenjera ebita mbono nenjera yatundo mbono nenjera ebita mbono nenjera yatundo mbono nenjera namu nenjera urudi tongita inaenganyete enora naenganyete enora naenganyete oruyone naenganyete bizari naenganyete ngono nenjera ega kitongita I love you jemisi mbono nenjera jemisi mbono nenjera chimu meja mbono nenjera ezita ega kitongita biaki naenganyete I love you napenda sana simioni onzizi nachire chaki naenganyete simioni onzizi nachire chaki tongita napenda sana inaenganyete tunzekeleziko saburoni bano nachire josivini naenganyete kemundo bano nae napenda sana tunzekeleziko I love you napenda sana vanisimo zota nachire ibina naenganyete vanisionyero nachire valini naenganyete josefunya achi nachire josivini naenganyete mariva bono nachire erosi naeweka napenda sana kesale naeweka napenda sana jemisiragira nachire jemisiragira nachire sabina naenganyete ekeba bono nachire ekeba bono nachire urugitongita inaenganyete inaenganyete
Kisii FM enka y'omugusi. Kisii FM enka y'omugusi. Kisii FM, hey! Kisii FM, Kisii FM enka y'omugusi. Radio nambe yemo eboto manyi Kisii FM enka y'omugusi eboto bose Kisii FM kaninka Kisii FM 94.1 yo 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 Kisii FM 94.1 enka y'omugusi. Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka y'omugusi. Rwachintandanye chense gosi. Nyamina needs a change. Our major town etabuati no enesima. Kerona alenge gukonya abana be family ye gasi bamenyete na balenge gucha boyibona mukonya narolekane tu mwana ole disciplined kunywale nya sore kunywale goperi kunywale changa bana nto chikubyara bacha ko tujanda. Watoto wote wale wanatoka grade 9 kwenda grade 10 waingie shule hata kama wana uniform. If anything happens to Rigathi Gachagua, William Ruto, you will not have a country. He has panicked because of the impending loss of power in the next general election. Let us believe in ourselves. Let's believe in our country as we believe in God, because this country is going to be changed by us. Aya namangana maya Kisii FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Amaunchulira manene nikakolekane tase kiama kia balimu gya Kupet orosegerwe kaunti ya Kisii asobacholi bwakolekane teritukolye. Mwanchomo tegerali gabasubati baboli gwe gutora masikani chinga kibagokora kubwatana konde wensi asobwa nchani n'abasacha. Nabwego chinkwana chintindi niko chigendera tekwene kibakuru asabana siasa igoro yogo chama gwe kiama gya ODM ne kiama kia UDA. Asaya mwana yanda mange mambi abono mwanchomo tegerali niko banongo kwaligania elindo nyare kunyegwa senchira yobekira no kolengana bana twekira sembe saya ito yamangana magia chinsani sato chiabono mambia. Umwancho motegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana magia ime ya Kisii FM. Ronald Mayaka Kiama kia balimu bechi sukuru che sekondari go chegoro gya Kupet orosegerwe kaunti ya Kisii nigo kia arolekanete gokora amaunchiriria manene asobachori obubwa kolekaneta se sukuru ya bamura ya itirio imeje kaunti ya Kisii ritukoli igoro obachori obubwa kolekanete ko ikachinsa chia magoroba nigo bwa enegetie oyokonye oromurikiwe kiamekyo Joseph Abincha wakwa isikone libagalia yeko irwana Abel Kinyanjui oyobeto mubuya sekerogekyo oyokonye oromunyakiro gobwe kiamekyo Rabano uko nigo nerage tuisiko asobachori obwone libagalia yeko irwana Dennis Manase abanda bubaikirete okuira chikura sebirogo ao ngamona Evelyn Peter uyochore tubuno mogachi asekyamekyo naboigo Simon Nunga gagochora buno organizing secretary kati abarayibanda bange abubachore twa sebirogo ao asekyamekyo ya Kupet rosagerwe county ya Kisii. Kisii FM enka y'omugusi. Magega yechi video gasoka so mutandao we internet ichichikoro kibuna umusacha yo mokuru wa sense ya Russia akogenda n'abasubati abange kuru wa sense ya Kenya bono kubulia niko kuwa rure guchasa abasubati emergency ya Kenya gwetanga kuru wa sebikora bingabunebyo ibyo kurigeria enibo asenchereta bwati amasikani ukwana munemesa yaito ya mangana magia mo bisomo nene bw'ekyumbege kuru kwa Compassionate Heart Ventures umusubati Violet Nyapara nigabulira abasubati gwetanga kuru gutumeka obwanchani bunenchera ya moyo kwenya orere nibo abuase abolirie abasubati kuba maiso igoro y'abantu bangabuna abo abuba akobwata chi video nago chibeka semetandao ye internet abanyene batamanyiti musubati Nyapara nigo boigabolirie abasubati bande kwegerera abasubati abo bagwetera mangana angabuna yo elinde kwegendereria asobogima ubole bosio.
engane yigayo murashia n'abasubati ba Kenya teringanangia ekero ekengi kero tokuria video kiri cy'umurashia abasubati bande mbaro batugane teme banyomira kandi nene n'abasubati batabanga ke koro kelne kiyo bosuku kyalenga na nayo korekebe lakini bali mwanyore kana tasi video kiri mo the strong yakwara Kenya ronkora aba muri trolled mana ko irana saba subati kakintu abete colonized tugakurwa mentality y'abasubati babwate nk'umusungu nere ubwate besa nkayibono yaruti abasungu bande mbali baguca Kenya barabataka abande bacha notiria motives mundo taho konyoranjira ukwaninga uyole baba mbiyande nini kwa mana kungangana wasoa kwa mana userelie lieta naye kurabuli umuntu yigana inki kyagera ogokwanya nande inki kyagera utaka ko baso friendly basubati ubugima bwa kongire lakini gakirende respect yelinke igo tubwene tugutwara twabuli twataranero tutonye basiko Musubati Nyapara uyobo igora leti ganga yogo chikoliye kargo kyobo jumbe asense mo yebunge yabo machoge chache county ya Kisii nigasabire muna umuntu yo kurwa sense ya Russia abwendera tekwira ni wemense ya Kenya linde gosoerwa asiri mochori okubwata chi video buna echio na gochibeka somo tandao abanyane batamanye tikire mamincha nelichiko Muntu buna basubati tatutune na basubati bantu murashi uri no muntu wanne taira ni Kenya arabwatwa ekogera eri ekorokunga violation of people's privacy muntu to kubwata muntu clip omana ko post without knowledge y'umuntu yondi yari ko bangana umusacho mu Kenya iga bigusiri bega lya konyora lya ukwani babambi yo timaitire sweli bya gute kwarwa ta mu gusio yako garagara kigekogera umusongoli era akaboki ose naende mbali babwate mentality ng'umusongo nero bwate bintu tato change mentality yo let's decolonize ourselves tigato be strong with our little sense we are ntunabasubati kolege nto asengeje ko iguna nkwataka gukora tari ngati umuntu yiga gabo musongo na baba iseko ba kabwate bese tari basongo bonse babwate bese nande tari bantu bonse bagutwikera basongo batajirike n'abantu bande balimo igore bayikera abasongo bagatajirika igogenderete gutegerera amangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi Chingakie kiama gia ODM kego kwaneka kugenderera nimeroberio yogo chigotwaro kuigwana elinde goche kubwatira na bosio bochorio bonne buli bosio umwaziri bobakoreri bwaba ananchi gose public service umuske Geoffrey Ruku nigatebere buna ase okuigwana okwo omukonyi bw'umuraiwense ya Kenya obono umuske Professor Kithure Kindiki tabaisa gukunwa nonyengake umuske Ruku nigatebere buna umuske Kindiki nigara chigotigara koba umurwanererio okubwate siego running mate ubwo musike Dr. William Ruto asobo chorio bonene boli bosi abwa sabo lirie kiama gia ODM gotiga isiko ekerengererio kiugo chia akoira ekerogo kyomokonyi bw'umuraiwense ya Kenya chinga kichinkwa na chigenderete igoro yogo chigokora okubwatana kwa gesiasa aya nigago chamaiga yo muraibwe kiama gia ODM umuske Oburu Oginga koraria ime ya Mombasa bona ekiame kiya ODM nigo keganetie ekerogo kyomokonyi bw'umuraiwense ya Kenya asobo chorio bonene boli bosi asokubwatana agati ya kiame kyo amone kiama gia UDA. Lakini kuna kitu ingine watu wengine wali misinterpret. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Nilisema ya kwamba huyo deputy president hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye. Lakini hiyo kiti ni kiti ya public. Ayuka gendreta mokonyi bw'umuraiwense ya Kenya muske Professor Kithure Kindiki nigasi alire chinsase na batubona ekirogo kiaje nigo kibwenderete gutigwa isiko kurwa sichinkwa ne ico kigenderete gati ya ODM na UDA egento kiarorekanire gochia korento kubagekana ase kiama kia UDA onyo kubwatana okuko gochia gokorekana asenchira engabune iyo. Na hii kiti hakuna mahali kinaenda, na tukitoka hapa hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele. Mimi naweza tishwa na mtu, kuna watu wa kututisha. Kwa hivyo ile tunaomba ni kwamba tufanye siasa ya kuunganisha Wakenya, siasa ya kuleta watu pamoja, sio siasa ya kuleta madharau, sio siasa ya kuleta mgawanyiko, kwa sababu siku ya siasa sisi ndio tutatengeneza hiyo maneno. Ni fire si fire.
aburitangani Oburu Oginga nigo konyore akanire buna ekiama gia ODM ngetageti kirogo kio mokonyi bo muraibwense ya Kenya igetambukiro nainde kiarorekanire gonchororia kurwase ekiama kio gia ODM korengana ne chinkwana chiaye asenchire kubwatio. We are not going to look for less. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, we are going to negotiate what our people deserve. We are going to negotiate what our party deserves. And therefore, we are going to negotiate fairly. We don't want tribal parties. Hatutaki tribalists kuongeza nchi yetu. So we are going to negotiate and we are not going to take anybody's share. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi. Amate ya mukuru wa sekenyoro kigorera ensemo yabo machoge barabu account ya Kisi nigere no muichano monene maiga yogo samberwa enyomba obotukubu kira lituko liegoro bagukwana nabarikiwa mangana magiye familia yiyo nigo ba akoerera buna nigo batige gosebatige tuchintaka na bagotema akwirigeria kurende bono nigo banyorira sare nene kubwatekana no murero yiyo bwategete na kureta sare nene maiga yogo samba enyomba yabo murero yiyo chagetiwe n'umuntu taramanyekana gwikabono bono nigo basabira serikali kumurekere ngane yiyo na gukora ubutuki bwaime erinde ekumimukirie getambukiro umuntu yiyo ratoke nelimocho ligo chakyo murero yiyo asenseme yena buka sana ni cha utuko aji ko tabuka na nyenyo mpa yani gekoi bona kintime cyo sambira kia ya gekoi kana aya gekoi na rangiria bandu jirani cha chiacha yangonya na kirikene ngeba turi kiregendo kia yero kiko jiane nchiai pakeke musikio singero kieke ngiai na kireiga ngero kieke ona kitime tina kimurangonya ali motokonya ebintu ebyabelera matuko togosambira kinyombaga ntuliko konyu na mundu na bado toroje binde ina bigendrete kogendera abaibole bakwete 2006 bagabitika tora abana twatamire stokonyara tokinera abakong bakestu ikeye Kimirende nyasaye unakarumuya otofanikire tole moyo togosaba akia serikali atoko Munchumo tigiria ba matabu nigo bagikirie gusaba amateni go bagikirie bororo egekorekio kiareta sarene na sensemeyo abwase basabete serikali gokonya elinde ekwene kibune family yo yanyoriro bwene bwabo asoko mubeka byaro mukagiruo yiyo chagetie umuriro yiyo naboigo kubasabira obokonyi kurwa sabanto obokugania okuya sena kerwesi misanane ya butu inche iko na kerwesi minomwe umuroyo minto kubob ontebinga minto gegendrete koya ngakingokora namotebinga what to do tigandige nchera nkonyara lakini embura ya twite ekerona ikasa mbili chama ambi na chambaka gaiga na nyore nyombere maiga yane gaiga igeyete kaera egente kenege ntokyo gukumisana ekero murigerete kabako kwane gwokobe muroche kebusi ekebusi ekeyete kikaera abantu baminta bagusiye chine chimuma ekero umuntu agusamba inyumba umanya gusamba kebusi usamba chingoko usamba mbake bituma ne chingende ebisinindi abana abakwerigeri abayiboli babana babakwete oyakoro kubobujere oginga Jeremia no mwana yokoro kutwere Jeremia oginga Jeremia abana baga batige tuchintakana busa pi nande bwango iga emiti nyene yaitire igo basamberu nando mwana yo gasamberu nyomba matega abangana tukachikobwati agasira igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi abatumeki bepara ekurwa Kisi go chikaro kagati abo baracho na kigati nigo basabire serikali nabo igo nekyumbikirike tenenere toborosi bw'ikipara kubeke bimanyerero bya para na abo igokoro kiasi chikona chinyinge chire elinde gokonya abagendi chigali korora sebo bwenete kogendi ngore elinde gutange masokano ye chipara bagokwana muneme site ya mangana maye magaye gari ye mugutumana amone yende ase ensemo ya amaiga egotoke myabo baracho county ya Kisiri tukolye igoro nigaba menya abo barweto kubolye gucyasa serikali gochikumurikira epariyo na kubeka boigo ama abati apara elinde gokonya
mibasokano echiparati baseka kolekana senseme iyo mubasokano uyu mwancho motigali ni gwireta abantu bake konyora chingoma ekero egali iyo egotebekana yarenge kurwa sumu chibosongo gochia asensemo ya keroka ya atuo maneta monegali ende ase enseme ya maiga nechina chinkwana chiabo asenchira ekobwatia asa maleta wangoro kupita ondali nyakundi ntono murundi opoda poda we pale ya kurubaracho kurukisi ubaracho gochikegati toko sabya serikali etoligere biasana mono para ekorosi bunakera pale yabere ngote mono asenge njondo jenga chikali chikali komigana buna bone ga accident yabere yembesana na igoro accident yabe to mwana onda saimo chaliare na bande sai babutogeta bakama kama ali para baminto ga toko sabya serikali etobekere chibobi ekaya tobekere chibobi in fact the chikali chiranda ngora chikona chirega chira sharp tobekere no ni signs chikora kinga epareje nebuate prac sport igo eserikali toko basaba motokonye totarachi koera 2027 ingarere baminto toko kuna boniga turiko kule chikura chionsi igega bana ekone ya matene ya rogoro netakerebekwe chichuma chikonya abantu kyagara mune gari yo mutange ataka kumia gochikwa bande konye yaikire no nestima nande yaro chakara to bokong igole ndege kana maiga ntu to kana ti mutobekere esenga kiye gochigocha bana gakya baraiba minto mutobekere chichuma rogoro na mate gara chikonya abantu baitu akitianya sato kwani bato sisi pambuga kitu akura bane saba akura ile chikara bande igogenderete gotegerera mangana maiya kurwa Kisi FM enka yomugusi Chireka chabu tukiro mwanchamo tikali kumine isano na moigoro ye chinsa isato chabo na mambia na inchabu no ntegete gukolera mangana maiya senchira yobwikiranwe mambia bono bia mona sengencho wachora ko yategera ime Kisi FM enka yomugusiga ndira gotegera nainde tomera ne chikoba chinsenyi chabo na mambia mwanchamo tikali nkomanya ya mona yanda mange asenchira yobwenge elietaliane ni konkoro kwa Ronald Mayaka omwelio bwa mangana maiya bunaletu asole na Kisi FM enka yomugusi Eye Nkisi FM enka yomugusi ebirengo bya 94 enuguteyemo yomugusi goja igoro omwancho mutegererio Kisi FM nigo toko wakera ngambia asogo tokore station ya enchori yomugusi Kisi redio bora kote nchini kitamba burudani zimurua zote wanazotupatia wakitupa burudani nasi twazikumbatia wambea tu wape nini ili mwende ritaya Kisi FM Kisi FM sasa ni moto tena wakuote ambali Kisi FM eyenero enka yomugusi maega yomoroso bwerituko nande bono nechinga kichogotereka asumuroberio bweritereka umerana na Brian McKnight kera rituko lya Jumatatu goika Ijumaa ense ya moya magaroba goika chinsa isano nemo chubotuko gati ase aranyale kumurekera ekegusi yaito chimbachiro chomugusi siasa kero iruborai no ogambera abantu you don't become a ruler you are given a chance you go serve wananchi fairly bakolere miremo Nyamira needs a change. Nyamira doesn't require bono igenda gutwara ibinde bitoroje obo chenu egekoro kyomugusi umwaka nabwatisa iga yaye ase ari kubutira abwa sobweri bori na n'ibintu byaye okende gesarati bono umugusi nabwate kise mu biri cyabana akora kiriya abana bayabamura ari kubayenga amakiko nere gati yayanda mange bangina mboro konyora nababwata abana lakini okonyora nabatigire bieka agutweru nyomba tabwati lakini umongi no mugota konyana bono kuyagache Tomocha Kisi FM enka yomugusi
Wewe ni member wa kikundi ama self-help group kwa community yako? Betika Foundation wanatambua bidii yenu. Iwe ni chama ya kulima, biashara ndogo, table banking, kaosh au project yoyote ya jamii. Kupitia Betika Foundation tunataka kusupport kikundi chenu na kuwapa motisha kuendelea kuinua jamii. Pata working gear kama overalls, aprons, reflector jackets na vingine, vyote vikiwa branded na jina la kikundi chenu. Pia mtawekwa kwenye mpango wa kupata support zaidi kadri mnavyoendelea kukua. Kama unaamini kikundi chenyu kiko tayari kwenda next level, tuma SMS kwenye 25555 na jina rasmi la group, idadi ya members, county, jina kamili na namba ya mtu wa mawasiliano. Tutareview applications zote na vikundi vyenye commitment, focus na potential vitachaguliwa kupata support. Tuma details zenu leo, uinue jamii yako na Betika Foundation. Bono mechando kieje nanyorire ne chingoko mari bichuchu nchara ya binyarire chingoko chiane timbwa tiendagera ngochia Nkibono kunya kwe murunganiri bona etora manyanga amangana achira maya gusiga iga e company ya Kitale Industries yaharetire chindagera chikorwa nga Faida Feeds ime ya gusi chindagera echi buna bono chindagera chia Chickmash layers growers echo bakoni aseri igoririe inse kabisa none je ndagera yetu yonsi ipimba bwati nkyo tatarera guchiororo egera nayo nyole endagera yega oye chingoko chikine libago kona gutwara stressing achingoko enjara ya chitire Kitale Industries nigo bono bakoroseirie endagiringia asetugo yao erigukina buya endagira emanyekaine buna Faida Feeds enyorere chindagira buna Chickmash, Dark Crumbs, Broiler Starter Mash and Crumbs, Growers Mash, Kienyeji Mash, Layers Mash and Crumbs. Tarera Faida Feeds imeyo mu Kibusongo imeya mahitaji Discount Limited opposite Aga Khan Hospital mbaro wali negeita ke emergency imeyo mu Cyumagombo wanyore asichiro ya magombo ime ya Nyongora Wholesalers. Woigo na bukwenyorera chindagira chia Faida Feeds asagrovet ndiyonsi ereange nasuri asamange kwana na mahitaji Discount Limited wetire namba 0790637896 nabaigo Nyongora Wholesalers wetire namba 0710833817 Faida Feeds endagira engi